ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko dusanzwe tubana kuri Salvation Content TV. Tugira ibiganiro byiza bivuga ku buzima no kwitungira amagara mazima, ariko by'umwihariko ibi byaremwe tugenda tuganiraho cyangwa ibimera tugenda tubiganiraho tuganisha ku ngingo y'uburyo bidufasha n'uburyo bituvura. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe uri kumwe na Byukusenge Honorine, impuguke mu bijyanye no gukoresha ibi byaremwe bigafasha amagara yacu kwivura. Nk'uko mubireba rero dufite ikimera cyiza cyitwa coconut. Iyi ni fresh coconut. Izi fresh coconut mu Rwanda ziraboneka mu masoko yacu. Ubaye uyishaka waduhamagara cyangwa ukaba wareba mu ma supermarket cyangwa andi masoko atandukanye zirahaboneka. Aya rero yo ni amata y'ifu yayo, ubaye yakeneye ni meza cyane, nayo watuvugisha. Tugiye kureba rero uko imeze, nuko nguku ngiye kukwereka ibice biyigize binabamo intungamubiri abazigura baba bashakamo. Rero abantu benshi bamaze kumenyera kuzikoresha nk'umuti, ariko zifite akamaro kenshi ku buryo wahitamo no kuyikoresha mu buzima bwa buri munsi. Ndakwinginze rero ubane natwe urangize iki kiganiro cyose kugira ngo tubane, kugira ngo unasobanukirwe icyo imaze koko. Iyi coconut rero uko muyireba iba ikomeye, iba ifite ibihu byinshi inyuma biyikavaringa kuba yakwangirika ikarambika amara igihe. Mu Kinyarwanda iyi coconut bayita inazi, niba ujya uyumva ni iyi ngiyi. Rero ndashaka kukwereka n'imbere haba harimo amazi asanzwe, amazi y'umugezi. Abantu benshi bayigura baba bashaka kuyanywa kuko afite akamaro. Akantu nakubwira rero, iyo ugiye kugura coconut, kuko ntabwo abantu benshi bazimenyereye, ikintu ugenderaho wumva uracugusa ukumva amazi arimo uko angana. Ziba zitandukanye bitewe n'ibiciro. Rero ku giciro baguhaye mu byo uri guhitamo wumva amazi. Rero iyi coconut yacu ukuntu itegurwa iba ikomeye cyane nk'uko muri kubyumva. Ngeha naho nabashije gusatura byansabye gufata ikintu gikomeye cyane nkubitaho kugira ngo ibashe gusaduka. Ahangaha muri kubona rero amaso yayo atatu. Aya ngaya ushobora gufata akuma gashobora gutobora kakageramo imbere, ukaba wasuka ariya mazi y'iyi coconut yacu ukayakoresha neza, ameze neza. Uyu munsi rero ngiye ikintu nshaka kukwereka, ntago ngiye kwibanda ku kamaro ka buri kintu ngo dukuremo amata yayo. Tuzabikora mu kiganiro gitaha. Tuzakora ikindi kiganiro kigaragaza uko bakora amata ya coconut, wiguriye coconut ugakora amata, kuko coconut byibura ingana gutya ishobora kuvamo nk'igice cya litiro y'amata yayo, kandi ubu yanyweye yuzuye, noneho atacishijwe no mu ruganda. Iyi coconut rero ibikomeye, irakomeye cyane, nta kintu cyabasha kuyitema ngo ipfe kuba yacika mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu ufata ikintu gikomeye ukabasha kumena iki cy'inyuma rero ni igishishwa cyayo nk'uko mubibona. Umubiri wayo kino kivuyeho niwo uvamo amavuta cyangwa amata. N'imbere haba harimo amazi. Coconut yacu rero ndashaka kuberekamo imbere. Ubu aya mazi yayo simpamya ko hari ikintu ndi buyakoreshe, ariko ndashaka kubereka ko haba harimo amazi koko. Mwabibonye coconut yanjye havamo amazi meza, amazi wanywa, amazi anywebwa. Aba ari menshi, ntago aba angana kuri buri zose. Aracyarimo, aba arimo rwose menshi,
bitewe n'uko ingana cyangwa n'uko wenda n'aho yatewe. Urabibona rero, ikintu ushaka kukwereka noneho sasa ni umubiri w'iyi kokonati. Ndashaka kukwereka umubiri wayo n'imbere ukuntu haba hameze. Ibikomeye cyane ku buryo bisaba kuba wariye. Utariye ntabwo iyi nazi wayisukira ngo bikorohere. Murabona ko bisaba imbaraga nyinshi cyane. Iyi nazi rero ifite akamaro kenshi. Murabibonamo imbere ukuntu iba ari umweru. Biragaragara ko ivamo amata. Muri ayo mata niho bashobora no gukuramo amavuta. Reka tuvuge ku mavuta yayo rero. Amavuta y'inazi ni meza cyane ku ruhu, ku bantu bafite abana, ku bana batoya cyangwa buri muntu uwo ari wese yabasha kuyakoresha. Aya mazi ni meza cyane, aya mavuta ni meza cyane kuko nta cholesterol zibamo. Ku bantu bifuza badashaka kugira ibinure kandi bakunda gukoresha amavuta, aya mavuta ni meza cyane ava muri uyu mubiri w'iyi nazi yacu. Ku bantu rero bifuza amata meza, amata meza arimo n'umuti, aya mata ni meza. Bimwe rero mu bintu bigize inazi, aya mazi yayo, abamama, abagore bakunda kuyanywa kuko yongera amazi mu mubiri, atuma umubiri uhehera. Ikindi kintu rero abantu bakundira iyi nazi, abamo imyunyu ngugu nyinshi, imyunyu ngugu itandukanye. Ku bana aya mata ni meza, atuma abana bagira amagufa akomeye, bakagendera ku gihe kandi bakamerera amenyo ku gihe. Murabizi hari abana batinda kugenda, batinda gukambakamba no kwicara kubera amagufa yabo hari igihe aba yoroshye. Hakabaho ibyo kwa muganga babategeka. Aya mata rero y'umwana yayanyweye ntago ibyo ngibyo bibasha kumubaho, agira amagufa akomeye. Aya amata ya kokonati rero ni meza no ku bantu barwaye umugongo. Ubutaha tuzareba neza uko aya mata ategurwa kugira ngo buri wese abe yabasha kuba yayategura mu rugo. Akandi kamaro rero k'iyi kokonati yacu, afite indwara nyinshi avura. Indwara y'amagufa yitwa bone calcification. Iyo ndwara ni indwara y'amagufa imaze kuba gikwira mu bantu kubera kubura umunyungugu wa calcium. Iyo ndwara ikunze kurwara n'abantu benshi batandukanye. Rero iyi kokonati kuri iyo ndwara ifasha abo bantu cyane. Iyindi ndwara rero iyi kokonati yacu ivura ni osteoporosis. Iyi ndwara rero iyi ndwara yo kutagira ireme kw'amagufa. Bagenzi banjye, iki ni ikintu gikomeye. Ugasanga umuntu afite ibiro bikeya ugeranyije n'uko angana. Iyo ndwara ni indwara imbi cyane bitewe n'ibyo umuntu aba arya, bitafasha amagufa yo gukomera, akabura imyunyungugu imwe n'imwe. Aya mata ni meza cyane, afasha amagufa kugira ireme. Aya mata ikindi kintu avura ububabare kw'inyama ndetse n'amagufa, ariko by'umwihariko umugongo. Aya mata abantu benshi barwara umugongo bayaziho kuvura umugongo cyane. Aya mata rero ni meza mu kuvura umugongo, afasha abantu barwaye umugongo. Rero ikintu nshaka kukwigisha by'umwihariko ku mugongo ni uburyo ki ategurwa ku muntu urwaye umugongo. Ku mugongo ikintu uyategura, uteka amazi asanzwe nk'ugiye guteka igikoma, warangiza ukayashyiramo ifu ya time.
ugashyiramo ifu ya time, warangiza ukongeramo chia seed ikiyiko kimwe. Warangiza icyo gikoma ariko ukaba wagitetse mu ifu y'uburo gusa, uburo gusa, ugashyiramo ifu ya chia seed, warangiza ukongeraho ibiyiko 2 by'amata ya coconut. Rero uwo muti ukoresha inshuro 2 ku munsi, icyo gikoma ukakinywa inshuro 2 ku munsi, ariko ukabikora inshuro 3 mu cyumweru. Bifasha umurwayi w'umugongo gukira no kugaruka ku murongo mwiza. Mwabyumvishe rero, naberetse inazi ku batari bayizi. Mu Rwanda irahaboneka, ifite n'akandi kamaro kenshi. Ubutaha tuzareba uko bategura amata yayo mu rugo, ufite blender, ufite n'ibindi bikoresho, ukabasha gufata uyu mubiri wayo ukawukoramo amata. Mwakoze kubana natwe rero. Niba ari ubwa mbere tubanye, wibuke gukora subscription, wibuke kwandika comment kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha.